ye wo D4 ene ye wo D4 o D4 na ye bo awiemfo ba da wo te se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha wo kure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo behunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene ji se mewom ni se wo yale na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wamo aduane adi kosi se wo benya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko adiji se bewom ni se bosumi bia wo ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no ona fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no anase wankasa mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me no wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abeduru ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. So I'll shoot you straight. Yo abusian for radiant pempen so adure. Me kwa family de hye me bibini se broni ahu ofedua no. No abesi trododo amatoa. Pia. Enima, nada aí. So the 3 days in the malaria, no man go to make us. Men twen kuda malaria kura no me ni bedi pa. Aso minda na ya brempon katachie menim sanyam tienti no me ba no me boa me ho mo aso aduro ni nie Dawood heba mesa aduro wi me yire nom sima As a corner for one of my wedding. Dawood heba mesa dia ma me di hye ya kire se okwa obetima ahwe ne so yie. Bra bema. Me de chew. Dawood heba mesa. Sahwini na duro ni ni. Enkratoi FD agiatu. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. You could debrel. Musa dawo complaining with sisini kokoa. Epe ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who drink a sepan and ne. You could debrel. Wunim. A yama mani mema. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A yoko ni sisiyari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Otsnasi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brani. Na eyeme. Ah. Na Edusa ya wase se me brabo we. Sweetie, me bi komo me mami adwo amwa. Hey. What does ye aye juma. It's a living testimony.
Kona Kojudi. What can't keep yeah, I'm sorry. Oh, be to me. I just happened for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwɛ saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Yo medin chason komo bia na de wo hwɛ me mediane Dr. Asale am da apom den heba center ano ene de me ne watwe komo afa yale ba bebre na yale am sapa e wo maso e ho e eniyale eni nse ne ti bia no bomboden bedu Dr. Asale maso ya nyame fam so em woni no ebie eye kama ewiase nyina ne yale ene wo ha papa edi nya papa ti wani no se wote menken wa yenhila eni nse ne tie biara no wo de bo mafa bedu Dr. Asale maso ye eni nse ete ene wo so a wo de ba mema wo duro bidu ko gin a obem no abepa ete ne nyina frus na ye kama pressure ene abo ani so woni ebo ene wo so se ga kuma so na wo ani so enso ma wo bidu ko gin a obenom ebo wani so ayekusu ebabo wani so unhu ade obi ba unhu te nipa ne ben okra unhu no o wachi so unhu no ewia ba untumi kura eno so do duma so ye ha nyame fa me so ma obi droko gin a onnom a wani tumi eye kama na wotumi kwai yan hwe ya se diabetes eno so ya de bone papa eche yale ya de bone nti wotimi nkan de na se eche yale wo so na we ni problem so wo so a wa ye nhila watimi nkan me sa yale ama ho ato no so da dansidi akokire afoforo a wo so wo ha wo so ntimi nkan no waka chiro bi no so aba nti we hwem se her screen ase me number na gu ase no fa number no le frɛ me na wo nuya bi a wate se nani waso le ba bi wo ma me bi wo sesa bi wo so no o wa de number na ma no na wo so atumi abeduma so ya no ma hwɛ no Yewo difo ene yewo difo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na wakotie nanum asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a yewo difo mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo onibie aba na basa so na ene gi se mewom ne se o yale na aba na kache ha ono ama baabi ya obeda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia oye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no all 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me we japekuru adum na nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obano anase wankasa mu problem na be dey ebe sofo gidie nimu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me no wo na me no wo kasa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem asoma so ebe chobi bia na mama kwaba edema ba ko adwumadi so e Kumawood TV nyame ayebi wa ma de pachi a wo se dada meka me se ye na nase sense abrenyi na oye na na doye e wo ho e maye da bidi di Diane edu hene efisa abreye kusise na wotwe empem bebode as usual stories making headlines in the world of showbiz eno enenso so yesim konwa a yede ebrel. You stream me live on Facebook, Kumawood TV. You stream me live on YouTube, Kumawood TV. What comments, what opinions, what have you? Bonibesie are so much welcome via your comment section and as a comment section no. Go drop here. You can kind in Ediama. WhatsApp line at the screen also for messages na fafaso na fabra. You be kind Ediama. I mean, I say whilst you're watching the program no. You share for others to be part. More about your Facebook no. Share. Na afufron so enyaho chefa. Yen fast the PC Emma CJ Fashions. Kumasi amekom ono no jobre eshematade every single morning. But unfortunately today I'm worrying me. CJ, sorry about that. It's me amejatare interna no. Facheme.
me da wasi piece de bia no so no watch your bread now make sure say me ho ebefe. The number is 0268505021 ofre ora kwame asamwa obeklodio ama wo ho ayefefefe event bia wo kono jebre na kopiem ewa mekom Ash FM ene Sweet FM junction ho na ne billboard no esi na chese unetwetwe komo obeboa the opposite or Danny Sport Lenstrap na Vanyo Pub as the PSC enkoma Edison Herbal Center for one of the Edison Herbal capsules abedwaman so wonye bi na no ma ebeboa ma oye bema wo merma yum ebe fefefe oba nsusu anase wo mayum enso ebcp esita sanso na wo mo mesha no wonye bi na no ma diabetes koko yare bi etete ono so no ebebon bede efini pedue no ama won so apomodin aye wodia omo number no etwagu ewo screen asia na wafa na one omo atwenkomo na emo bi a wono ewo no omo ede ama Dr. Dawood eba mesha apedwaman so sanso na Dawood ointment wo koma unyebi na so yusua wo the ointment na sra apostle chika say ebu jenje ni ade nyina no eno nso so no ebe ya adwebra na mesha no no be balore fever bia etite ono so no ebitu asefe ni peduen mo ama wo de nsembo ede amano odifo na na yebo a ewo jape krom osebra na ka chori hye bia otimi so ye no mo abasa eno ma o ye nsisi so no wo de koda na ono so de nubuna hahama ndu nse ebe sa ya de na ma ama wonya ne fa hodi enti kwa jape krom mudu onko ada bisa odifo na na yebo ono so ebe ye omo asanso ena make o say Dr. Pian so ewo kwada so ensum osebra eba no gonorrhea syphilis candida ya de bia ha no fabra na kachi ono so ebe saw ya de ama ohu ato the number no eto ade ncheche ewo screen asia fa na wono no ehwe nkomo wenom ene aboafo a womo aso ya sedede emedi dwumedie ede ebrew mama bedwafo akwaba na fe no ye fe dwumedie no ehye so ofalumba akwaba ya ku ma bokode tiriam panda ma nan so ade achibi no peya sa me mpani ko ti jaji adam tam no kata sisi ya mi am papa go so ma ne no ho kan ni hwe na se nya mi ayi bi pa ojam akwaba oma bokode ya bende ya bende ni aba Ebisafo mada wo modi achiro ibia ene da edikan ena wo hwe Ujafa ye no mo edi dwumani mo hwe nso e wo Facebook no mada roma mo share na enkrofo nso enye yase bia omo enya chefa e wo dwumadi so quickly ma me fa me first story emre ena no pe na Captain Smart ye nyina ye ni mo Ghana ha ojini dwuma e wo Angel ena no yeso nkogina home kakra ye hwe ni mo say so bi samba anase onsa mare nyina ye twen no Twene Jonas e ho nsem sama eto ade ncheche e wo social media ema obia ekabie ahemfoya no aso abeka bi youth no so no sebi wo matoro so no mo se hwe na no ma ahemfo mo fi se sebi mpedua e bia ni de be ma na se mo enriche mo ho mo mudie dum so amo na bi mu ene ade mo twi kasa kese ene ade ensase ni yeso nyina e se ye enhwe ha hwe mo sa ene de ye be kasa ewo yakoma so e de akire mo se ne be ya mo so be hu se ye ni abre eno Captain Smart so e de no abechi me hwe video no embrace with us Uncle na Twene Jonas e pone ho kakra na mo hyehyɛ nkrofo achi se won ka Twene Jonas akwada ketwa we tim fam asante ne ntimo nwen Jimmy Ben no na ekwaso kroma no ye kwaka mo se ye di motem but watch this wo tenkran ha sa wo ye adwa Lands Commission sorry Minerals Commission Lands Commission for me ma bedwa so na mo tenkran sa mo ye adwa Minerals Commission no bi so Ministry of Lands and Natural Resources na mama krata ne yakwa kotu galamsey edi mercury any standard je gun suom ama nipa no anya cancer wu mo se ye di matama mo se ya no ya ha ye be ye mo magimi o matabe magimi o magimi ya ka mo se me ya nyamo anya kwa kan kwa fase asam ne de mo betimi aka ba mama mfatam didi aka ho nonsense. He is smart. He is unique. Me mfatam didi aka ho but ono ama obi mame obi papa obi nana wanya cancer basi kwa praso for any chairman so kwanta ne potem basi kwa chabi na kwa hwe kwanya ye faso a yede
chemicals egu nsuom na kwabrane nom chemicals mo ya mo se asam ne de wo betumi akan se de se na aya men di atem na niama kode na wonu mama nipa wu no ende mo hunu nyansa kan chom se mo ya mamba fo mo ya wudifo mo ku nipa Jimina Dosmo, and it's about time we say it in plain language. Captain Smart. Hey, Obian Sro, Bia will come because you are the 12 animal Biadi. Captain Smart, and also Eden Ho Ajimo. Of Halumba? Yes. I didn't go punch down. Sabian in a to my name, I am so an impuntuni, I have no my name. Maybe I'm a cancer. Yanya Kasani. Chachina in your 2 year curriculum the same thing very atnaso. Intino Yana Adibisa Ba, your friend can say, Rema Diana Sobo. At the Indian son on work and men support to that. Because I say, Ubiam Ponsona, Peso Cachena, Odia Timidina Campons or Jenipa. And no man at the cloning really petrim, or Befa, and no man emfa, and one faster, no man emfa. It will be always in treaty. Adena can so far, attended the Abbey plan of Pagusian Milano. Emanensa banese wonsudi ebia wadwene awonhyehyem se da pabi no sa de no bi antimi nya no nipa nyine be hia se yem fa wo meye na emom ka sa ye pia bonti be manipa ado se nipa ye mani be di animu ana no ne mistakes a ewo ye ho a sabita fracture da bia wo se quality ye party media ona bu kan ye Japan odi atema yakura chen obi a okura yimu na nso ye musa se ofiri di atem na solve issue bi ana otimi di atem kire wo sofo a sebe ogusu di bone kire pictures nyam ye hu bone ye koso asesa no ana ensesa edi ya wo de ne ko na nso dwene wo nso ho se ye ntia ye ka atem di na se nya bibia wo wetuma ka chepe ye ni problem bia ka kire no na ade ne mumu anya nkwasesa ekowie sei na wa no mumu no na wa beja kan bia to din ho na ba be se udin da ache etomre bia atem didie no ne obi ye na tan wan ka wano amoa wo betuma di atem ye nyina to sanfo nso no biba but enya pia bonti wie na se bia nipa ni pie be ka sa ade a wa ya ne ya ye ka sorry because what da no nwene se obeso di nipa na tem da eye ne mfunso nti na na ma ka sa etia no edi se ka sa etia ni wie na se nya pia bonti ye ka sorry na fa ade kro ni nti e ma ye di na tem no de ya hwesa ade ne be ya adwuma ba obi aka ade ye se enye na sa be wa ye panyin akọ school kakra wa ye adwuma edura kire na ye hu so be ba be ka bi na so gina so na the same ade na wo kyenkyem a eye ne egina wa kyinti na ma wa ye ne awo ye no but me da bia ne ameka ne se sansam a wo kan se kyena eto hu nipa bi se woni panyin kofo ye free ye koto no na ye di atana wuntimi ni bidia na sa ade ne nye ekoba ne sa na enwa akatua ba eno na ya na da bia me chima no pa aka che me ofa se binom no because ye ni ma o si do ya baba kofo ofa dise koba se mfonso aba ne ho na kwabra ni bi kopia bonti di atam na wo hunu mfonso no na de wa media ntana ndi o ka se me papa ade yo anya ne ye sesa ne jani a o ye na jimi na ama kwase anu ama na se odi di panyin bi na nye dise nya de ade na obi de obechi mo ho aka kire no na tu obi antimi nkanchen de besere se sa atem ni de ne de ebra du se e kan no kura se ne omo kan first na suro kura wo mi se obi ye hene obi ye MP minister ade o ye nya obetuma ba be bodi ni se ebi a me krom go so MP oteso wa ye se wa se pan ni ye ntimi be ne o ma ya amana buru so am ye nya kokodu pia bonti timi bodi pani di ka ne kwan ye nya eno e enough omo mpe first ni emfa sa anya omo e de se na anu ye mfa to ye ka se papa che mensa bonsuo se dai mi wura fi se mbo bro no mi wura fi kakra so ame yetimi kan say na kwan ni nyina anya ntino ye betu no si yetu no first na ntimi mo ene yetimi nya agodro che say ye pe ekuro ni ye eno ni agodro ne no kure no enya atemni dia ba be so no kure no so ba atemni dia de ehinti obi atimi di bi ye nya to ya no timi pa eka bi ba nya ne sa na te edi se ko ba sa ye nsusu nkyem nye je hu sa se eno na de no kure ba atemni dia wo ho no kure wo ho ndupe no kure aka no kure asem nyama kuro ne sai ne ye akuro ni be ye na ye nkoye nim because o ponti obi as yete ya obi be kan say ye ponti ne say won hwe ye friend say ambulance so Captain Smart on ambulance obi wa broche ye video ba say o musi kom de ma o mo hunu ho hwe e dia no sa ne ye be kan no kra cho ye be didu atem say awosu nya post akotena ba mu nye sika na akodi eno udi midika be yi won no because na atem di e ba no na won hyehye wo e di sa atem di ne nyina nim say nya dia me mfa nya obi abufuo ba kra bro so na waka later say nipa nipa ba no say atem di odi na ye ne ya then no ba bon say hono nko ade me ye sorry but ye ma no kra ne nya adwuma dan say ye be chima za asem no ne ye ma mpanfo dia ye ne ye so na say no obi a e ka say atem didie no e na obi e ka but
the issue itself a woman was saying come for kase nyame animne asama branti e kade wo hwan so so ni nyina ye nokore na ase ye lament wo na temide enti asam na wo mo no eno de eno ne ye hu ana ya hya ne nso a obia na adwene mu da obia wani atama ka 17 combat ya hya ne nso a obia na adwene mu da obia na o ka sem we bi no o ka se nsema mo kan nyina ye na ya temdidie no obia no abeka na wroda obia no oba o ka se enye nsema journal se kan nyina ye nsema captain smart kan nyina obia ni wo na nipa kro ejimfo obia ya te so o ka se nye bia ka se anka akra ne de no kura sem pa no waka bi na mmom atemdidie no ndiara na no nko aso yeso yempese agitum se bia nipa no ye panyini ndi nsem fata se nkodi na atem na mmom ade a wo ka ne de sebe sabla tafrache opim so ate akonyam sesi a hyedem no ate se ne mmrabunu ni nyina ba social media obi aka se atemdidie no nko na enya ne nso ade we de no kora nti won fa bibi mfirim eti atemdidie no de esoso no obi aka wi a o kan be ka se no na enye ana no so ye nyina be die di se oponfunso ye papa be ye bia ye ntimi ni na atem oponfunso ye maami be ye bia ye ntimi ni na atem di se te sa de a ade no obi papa ye ye ato sa de na akone ne ye be se de atemdidie na e kan anim ye te ye wi asi obi maami ntimi hwe ni school da ubo so be kan anon tom maami an so obeye ye no obenya panyam na tufu se ko ho maami obekọ nso akwa no nti ade no obi papa ya mfunso ne ye ntimi nka mfunso ne de atemdidie na kasa omofa dabe na ye tra ye kromo ye hu se asantefo akanfo na wiase nyina asom se opemso aka kasa bi na kasa no munya ne yenya akokoduro ka bi da yenya metima kasa we na ye first time obi atutu na tuo e kire se ade na ekoso system no mu de enye na emu matemdie na se ablanche na anya ade eno na wose ye nyina ye kan bom gitum se kuro na ye tim no ye nkasa ntia panyini iti Jonas hono de one tribe ano kuro na de ye tawachi ba bi ebi hye bi ayipie asam ni nyina ni ye nkoye nim ye tia ayo papa Kennedy Ajapon be yi asofo yi naked video ni obi support no ba so ko di ni para ta as personally utan no ano de ye se no nye obi se men kan try say leaders no omo nyomo adwuma from 1950 a be si sabre die ene youth no ye be ko so di wo matem saa nto omo nkuye nyina obi asema odi abote men kan try na adwen kire aha later no obete ne ye kan bi ase no e bia no da mani nya bi mu a na afede ono ohunu se ameti asemi na me kan ni yi a nke bo ame nti ono no ne opinion no ye oni opinion e bia no no ne so obi aka ene se na leaders no beku youth ni nyina say because youth a obi aka de na ye be bro nkofo ni na say ye be phone call sama ya chomu nyina ekunkum mo nyina o one problem wo ma ye enhye so ne se ifrabusia ofirim ani sunsum egina wachi ye wabusia bi ani sunsum ma obi kwan se ne ba fom so won fom ye o ma kwa ma won se no te se Yesu ka bi se David dia me do no eti David mfunso nyina ne ba Solomon mfunso nyina Awurade ama kwan nso na o mo ye mfunso ne ye wabusia bi wo so ne ta na chini mu ha eno na aya akra na wo ka bia haba bia wugina ni nyina ahia se ye hwe ni wiase obi wetima kan ye kan ye twini do ya se ye kan e bi ko mbaguru nu ya ni na ye hu no hwe ba wa akra akra betena nche ka aka jo se wo ya ade pa no e betumi ayo bibi nti o kotira se ni o ta dan ho na o to bo abo me ni ho nyama hi se ni ogina nche etu show background dia o ka me de mini problem bia o hwe sunsum egina wachi se de wa o nje se de ye hwe sunsum no o ni forget na me ka se wo na se ye nkum o mu nyina na nam se ni e koso yi ye wo bi wo ha untimi nkuno because of baby onu free banti ene ye wo obi wo so a wo betimi akunu na se ye okrom a obi timi ka no kura ye bodu amani nya no no kura no wo ka de no ka no kura pensu dia bo be nya no obi so fa de ne ba bo ndie nya no wa na hu sa na nanu ahemfo aton ne pro tutu ma no ko bodu ana na ewuda but wo mu timam ni ton mu obi na sa ton mu obi e bodu atimi wu enti tro bia sunsum no so ema nipa no ugina che ena ma nipa bi nsu free wi ase mu ntam de hwe ni nyina so be boy ojam ai unze medical kase o ma invest ba na tim die ne sa nyama no na ini ha na ibu ya penimfo ba yeah penimfo ni ye bibia ye de ni hwe wu mu ye bibia ne aka no to ese ndia ko du no penimfo nya de mu basisa nya de do mu ye no enton die ene o ma no mu beso be nya de ni pa no be hwe di sa ese enso etapo nchen ya oje ko zo wo ye obi ade na de wo so wonka ene wa ye ma de wo so wonka ibufu obeka ya di boko ya di buo e kasa chem se mu fi so montia ya de atem di be di matem ya bi am kam se to an pe na ho so de ko wo ye panyin bu ho ya do di panyin bi ne se fi se ha no ye se ye ni ya ye
ma kwa ne sum ni yam atem de akwanju na se di ne bo mo kan nyina no e de no panifo mo ye mo be chetem se ye sei di blessing ye di ma ya se de so ye di be ya mo ntimi anye ya de ye tufu boko mo ya de na mo ye se ye nka ye kuroba ye su kroni ye ka ho unya dibra no ntse kroni ye ho dia won kwa ho dia da wo tese ma me kai panyi ye se panyi o tafie man kware na nka no ye bi no kawefo a wo ka ho panyi mo jimi panyi nya de da wo tese ma me kai wo ma we timu no wo ma na nyini wo ma we anyini no ma ya se de so aho kire wo na bia na wo ya panyi da bia na leaders ene bia ya yemfo na se de so nyama mo ya ne nya ya nya mo dai hacha yutuno ya chase ye ntemu so atua ya tanda obi no ba hu biam wo ka nye ko so ya didible ba no anya dia ye be ka ho asem ye be ka ho asem isa me to no ni dai ni tiwa mi ni didible bia akoto ma ba dia ma panyini me na nye ntem ho yo hene na me to ntem ho no pipe no ya ma off yes ya magimi minim nyansa. But I say Chrome because of penny, penny, sebi, me say, look at the cham, it's your mammy, beham, cassette, papa, behame. Ain't no na, you won't say, was said Bible, can a penny, dear, my and penny food, no. Now they be a home. I don't know, man, I don't need a brano. I don't need a brano. Where penny no, Ocanas, Obacuo, Ocanas, say yo, I don't know, I don't need a brand, you're penny for intimidation money. When you say, yes, so Ghana. Yeah, you think Ghana no. Gentlemen can because they are monet. Ebi ana sebi manu suma se bi ana obeka be wie no ana dwene agina opona no. I don't need a bread. I don't need a money. You will crowd or be left in the the president 3 by yard and so him by yard ya. What you can also. I friend you to know. The same I'm by your would to my own into. Also the name to no ye. You do not a higher woman yet. Yea, we are more money yet. Can you be your own woman yet? Or might be a Timua, send your young of fire and country. Yan so, yes, for me, never do right. I may say, no one will put them to do right. What is one mechanic? That may I do to I may I say, the brother wanted in a day. Yan, yes, the song, yan, the development won't pay for no. I could find what send us all about another president. What was a man okay? Yet it's castle. It's a cow. What by some okay, would be coming. As a man okay. I buy to so the one. It's in the part we are getting starting ya. Obeka. Kuno, Obeka. Et to buy some pen for one year and for one or man I won't come here. And if a good young class of Seba. A bit of signing him. Then you put a baba tell man, woman won't pay, won't yako, won't yaba, as a man on control. Many mamma take, never mammy come on 40 women. But so quite far fast. Yabi, Diane. I come for so can any over from Mamma, Mamma, the way you die. Mempe, as I mean, who have been grassy. Mamma, Miss Rabada, oh, go many was. Mamma, the number you come and you. The moment to know about come on, but I said, we never want to get a pen of ya. That was me, genuine grass, I mean, no, mamma, me no day. Why have we talked about what I put me good was it? Send him go some good when you put him when you must know. Out of the crocodile, what the swing answer. What that's what I'm going to. Ya boko, o man ya boko, o man fa. Ya Kenya sase o man fa. Ya di o man fa. Ye that mdi ne try. Ye ya, o man say ye. O say ye no boko nya before mama ka. Ye say o mama ka. Ba ye di mo tam de. Send your song send your nyado. Ye di mo de. What ba pie. No ku se shebon, na ka se ku se wom. Na wo koko, na wo de abako wo ma, na ku se no pie. Fa mo ko ani e bana fa bo ne ku se ni koloni. Ono bu se say no ya ye that did so o mo hwe that did no e de be hu say say mpani fo mu wo Ghana ha ana mu wo mamu ya ye be hu e bi be didi na bi ni die what be da what be da what be da to be akwa na say no say me hu bi ba menka na menka ni pon do 18 years 20 years ya wani ni ye be wo na ko akanya you hwe ba ne nkoso wo hwe e ma ne nkoso South Africa, na mpanifo ngo yi se enyewe. Wo mi mpanifo, ngo South Africa ngo yi se enyewe. Akwakoto 17 years ba be twetwe ya mpo waku. 17 years no be twetwe ya mpo waku. Na ye na
Ghana there and then penifon when you say penifon when you say that so what do you say yanka omu so nyansa yesu youtube yesu nyai Well, my home I don't pay. But then I had Jenny because he said no social media. Obia, youth no Obia all over the place. Left and right and center. Obia, Obia. Almost a share. Most of mobility, if anything, Jonas step. Maybe I'm betting on, may say so in be creepy, say, or no, or declare wanted any idea. They so stab you, Obi said, where we are there. Was speaking his mind. And see, who declared wanted. So I had it. And the amount for more, I've seen about 3 guys. Everybody, I'm to say, yeah, you didn't have a moment trying. I'm had it. I come to my down, come here, a quite say, a bit my down, check Nipa. Sunday, a Penfonia Baho. No, Mabby, Susan, never did now. And you might have time when a Penfonia to marry. And you might have time, I'm fool. Yes, Chakuma. Ya would know a cool and perfect and a Penfono, who yet. Ah, now we lead us and what I do, my son said, send us one new answer. 1 hour wandering. Cock, Parliament, Koya Jabra. Now the Kono could me when put them long in Russia. Make an angel. Ah, and for the first, yes, one mountain, yes, one day. What does one come? Swimming and Safo, yes, one until you swim obedience of 4. Now the Parliament, now put them, pipe on my light and do one for Unes Canada possessing crime. Unes Canada possessing baby, no crumbs like time. Abrahuso, that's what's a Parliament from Puntua. Yakaka was saying any part one yet, and we say, and 1 year. Yakat, Nansa Cemetery with a cousin book, woman fat. At a didn't become. Bra, my Mr. Question will. Who need this say and maybe Beba and Sha Abakran will be out with Janto. That's why I can't call. That's why you won't weapon, and you die. Oh, when weapon, you die. And as I said to me, didn't was Saba. It's here at the beginning by a pushing pen for. Yeah, I will want a see one more. So just one again, I only have the Arabian from me. Woman to my father to dinner Sakra, and also get a tuba. One one a Jayaba, and then Kakran. Ghana, if it took for Sosa. Yes, let me out to you as a Nipadindi. Yes, Nipadindi. Nipocas piano, send your song, one papa. Benny Padindi was over your dear. Son of the same woman, Ghana. Now also, now you're Parliament. You're walk Parliament. Who come to Kochoka free? Who could that damn free? Who booms your free? Pipe free. Who that come free? You had them all free. You bet to pack a crazy. Second, your chow car, would you go hang? We see that best. Just second, your chow car, would you go hang? And Rana, Michano, Brian Rana, Mene, Madame Pidin, Kowasiako, shake. The MS Sukuram Pony says, have been pretty as some. Obeshe, they say, we need die bakuni, need die by 4. Or what could if you are cast, now so Tombe 1,000. Now I'm sad and no, a show, I don't say, when you say a shimmy, and I say, may I have more yaw. But when you know, it would be your sin, the fear crimes so a sign. Yes. Now I die for the 10. What are you doing? To same now that. What are you doing? Or see, I could mean back again for a bad area on money, doom like 10 minutes to come and one. Yes, and don't say myself. In fact, in some back among folk. It's a woman minister who chrome. What do you actually when you chrome? Yet to the Yaman needs to be no free chrome or not track. No pen business yet. None of chrome so down. Remember chrome crown, something a year up. A year up. He said, the minister, anybody bra. Anybody what? One time. Omona wo yi on besisa we tell me come na for better wo twem nyame pengu na akwanka panyi kwa wana ngwaka nyame pengu akwanka wa panyi menka akwanka wa panyi menka wana ngwaka asem sebe asem na da okay o ma ne tim no Jessica president for wo film for be ya de na de nya wa panyi na wo respect man wo pa bubuna ni nchie Yes. Asaba na ke dai. Ha? Menya daga ko sala tete. So ni munyansa. We to aba ma penya ba we oba. Na do ba.
The Crimea, the Crimea, ye. What did I do? Ye, the not do, the not do, ye, the not do, the not do, ye. Now I'm for that Sapapano. Oba, who say, Yada into the way you know, I'm for to make. I can't tell you. I did before, I did be out. Enra, let me see, baby. It's now I'm about 7:30 and you may. Now, near Doom area. Never do no. And see, Doom na man for say, hey, I still more. See, it's me, Canada, Dim Farmata. As the time I said, as an ex-president Mahama so you Doom na. Hey, Krumha, your town, near town. If you saw an and town, Papa. Na sisi atwetwere abun. Ude na sama yes no kra ude gomi ada be ma ofu bia na do bia nso bia. Pempenfo no fie ne ko. Na ko say light ni ho a. E dundum hospital na G e dundum light dum G off. 15 minutes 20 minutes asami so. Na what o ma we. G ma off. Yes, it ma off. Wow. Huh? Now to me no happen here. What's happening here? Now what's happening here? Look at all this. Baby I be fine. You say the omo who say that baby you the man to baby da said yes say yes no dem land ya beto wa wunti mi fi kwamia na ko ya ma ya soche na sika da pick up to na baby mo du na mo chesika no na mo chesika no rough abran free mo bottom ya buy na da pick up so sika o me ko bobo se no ma che no bia de pick up to no di mensa sa wo mo bi da someone pick up no maybe. Chairman Sabonsu. Honorable. One Coco Sonic. Sit down, what this one you say? What this one, when I say, we don't avoid it so. Because you're bored into what is happening if it's so. You be before. What, here's what Japan. Yeah, down. Here's what Japan. You will get a near decent runners. What Mary, you will get a near decent runners. Nasa de soja for you don't want to yet the soja for the book room. No, ye and Yadua. What do you mean? Pack was in Germany near Mobile. Penny Bobla. What do you mean? You can go. Person I make a family story emerald. For chef for others to be part of the program. You're streaming live on Facebook, Kumawood TV, streaming live on YouTube, Kumawood TV. Let me read a couple of messages here. Vivian says hello, good morning to you too. Emilia Frimpoma says good morning, good morning to you. Amanzi Bryce says good morning everyone, good morning to you as well. Everybody say good morning my sweet Diane, good morning sweet Bishop and Ojam. It's from F1. Kenny says, good morning, sweet Diana. Our leaders should be careful these days. No time, or let's say no time, they will lose their respect as leaders. And when they may know a year again. Captain Smart, greetings, or both time inside, I have for Mem Zongo. Thank you, my dear. Any no credit. The same respect and I'm Mulusu Banifest, no. Nkeye akrebi eye ne dene so be sebi obeka sebi nananom kra we di atenenso no mama respect no sebi sebi mpedi asan e kofom e ma ye youth no abre and they are talking anyhow nananom mo famoto mo tutum na mo kenya mo na mo why ye mama baso why Mama Bosto. Let me read this one. This one says, Bishop, I agree, but the leaders should actually do their work. It's from Ifwa. Ifwa came back to say that, Bishop, I agree with you, but I think he came twice. Our French brothers say African politicians are like diapers. We all change them for the same reason. I am going on. If I came back to the Bishop, when the leaders do their work, nobody will insult them. George Akwesisa says, hey, offer. I am older than you, but I always take your advice. But now, I have nothing to say. I will still follow you. I say, the video train. I went to me and can't say. Anyway, let the leaders do their work. Is from Ade Bismarck. If what says Ojama, I support you. Diane, tell Bishop to tell the leaders to do their work so that nobody will insult them. David says that I'm watching you live from Dubai. Ojam, leave Ofalumba cry 80.
from Siwa. Everybody says Ojam Nanado can't help Ghana. You came back to say that the Ojam tell Ken in Kumasi, or tell the Ken in Kumasi to remove his gold to build work for the boys in Ghana. I am going on. On country to impose on you gold, no on fire, Emia Juma, Emma, Emma, a Wokumas, the Odebano, Mitchum Chimwa, Nasi, and after welcome. Middle says we have to change our mind and vote MPP and NDC out. That's all. Angela came back to say that if persuasion fails, force must be applied. Michael Kane, he says, so Ojam, there is no need to insult. That's your opinion. I agree with you. If I said well spoken, Ojam, we support you. David says that they are all the same. If you give MPP chance, they will also do the same, dear. Medokwad says that insult, dear. It can't change anything, Ojam. Medokwad came back to Ghana. If I said Ojam, it's only Kumasi people that can't talk. But we Takradi people, we talk because we know Nanado can't handle Ghana. Ojam, I have missed JJ Rollins. Medoka said, Ojam, they will not actually even listen to what they are saying because of the insult. And SMP, Emina from Poma say, I'm working, but I had to come and comment. The way Ojam doesn't want to stop talking about one issue, I think you need more, hours. So I the boat ain't here. But one from the second story, Ambrose, second story, the brand no penny say a 5 penny, a James Akwesi, also Abba Akwesi Abuachi, about one thing, or say Enchebia. One of Baba started actually television stations are one of a show Kumawood TV for free. No, they bet you one now moving okay. Simple. Anyway, let's watch the video and come. Stay with us. You'll be back. After somebody we na ban mu TV station bi ya on the mon question. Oh, that be question producer. You say say the na bi bebem. On condition bi o mu say obi o ho no mu before say you be take that decision we. No be obi contract. Okay. Contract be run. Okay. 20 full term. Full term. Nemo me wu a. Na say yenye yen hihye yenwie ya. O timi renew. Me make situation whereby say you be monitor TV station bi. Yeah, you be monitor. What you say? Na ebi amunim se mo member na de man no. Into one. You be question. Se mo member na de man no wo da mu notice a eno no so e. Ati say de police for ye soup no. Why you be nya obi an ye chew. Ye chew ko wi a na wa clear wo. So what you say? Into ye say uyi movie unya ne. The first of all we are suspect. You treat you say you pirate. What pirate movie no? What we are? On the movie we are. What baby a movie and play thief. The first we are pirate. We are pirate. And the way a pirate. What we are movie no? The one I will bet you say, "Me you." DJ Sims and a demand agreement. Meaning one day. Data you sign. Okay, to say agreement be anywhere. And you know where we are. But money pounds na demand way. On prove. This a DJ Sims of Yana and Homa China and to no backers one at the mile. One can. Do you know the Wawasem? A band side over court. What the TV station Boko court? Yes. Yadoko quarter. Law no access 90 no. Am I 2 options? First of all, a criminal against and no. There be a TV station against the state Ghana. Attorney General never prosecute. Law no prescribe the sanctions. There was ropa say you do but 2 months. What court pay 3 years. And the actual cry 3 months. And ye fine was so between a maximum 500 penalty units. Okay. So I say and a minimum you say as a 100 penalty units and me ref minimum no 500 1 penalty unit to be 12 cities. And you multiply 12 cities by 500, then you get 60,000. 60,000. And yes sir. 60,000. Yeah, me calculation here.
Okay. So that's it. Na jaja ni trimu odin no. Otimi kan mi enu bom. No dey am. Fine. Na asade wakotum. Anja na wi a civil. Say we ye no deny me. Sika bia wo sen kaminya. Oh, 6,000 oh. 6,000. 6,000. Well, James Tio, you hear we see mo na musu so sometimes say sa three novellas he telenovela to three novellas he ebe dominate way TV so na musu say oh ye nyi Ghana sini na ye de yi foreign movies ni ade na sisi say de mo de be mo nye sure say ebe ma manfo so ahia ase say ne sa de dia ne yesu so omo je omo de dia yesu ye mpe de yesu ye ho ben ana bibisa telenovela nyesini say TV series. Oh, send was mudi any free wa. Jackie Chan commando mudi any isini. Good. And I'm saying, may can't content wise. Mudi any free wa. Ghana for series, Ghana for a series. And you know Messi Mochabi. You know Muyi. And you know I will say and no you say Messi in Soren family wa won't mean DJ Roy. Let's talk about feature film. DJ Roy. Yeah, but television stations are always sitting in our Kumawood TV. So get ready, the television stations, they are coming for you. Overluba. Radin Shano. I paid money about Mohoso. No more than ever. Ne family no na enta so muma. Okay. Dem here papa ni monyam po ya watu na ya di dwumadi wi ahya ne nsa. Yem fans of Lumba DT series abre ebia Samedakus Kumawood TV CEO. Se wonyi. Na nkrata bi eni so na wa beche same. Na same hwe kokko to be boka. Na sani am kan se Starling. Na ma papa e mutu tali. Du fi se benya kokko to ni bi mo na. Eno na ama Ghana no kure no. Estatia ya na ha ne fidi. Obi e pe position no obi e sere sa abam ye man dibre na nka ne man to ye ba ni bakuro nya wi a obeso onso timi be odi fie e wo kumase bi obeso onso timi sinkran fie ni bi na afi no ono mum susu ban abedane oni tumi ni de wose mpanyimfo ne nya de obenya tumi ni bi wie de afi de ne mpanyimfo ne ye no na ne ko abedo so ye bi se nkomo be ye ne sa na nipa de ni isi ano no ma na ni mmiri sika na sabe ye ba na same afuma onkokot onkobonka ne mfa ma aban a anko obi a de be ye so de asua bibi afirim ba ye ka ne de be ye bribe nko a di kina ye hunsu agi asomasi a wonso wage na wie sa no ohunsa ne yonku TV station bi anya asemi o befra no minua media no ba me man say you e no ye ndi man sa obege afi obonsa mra na nka e ba ma ne ma na gina so no na mra na yira de ba so mse so masi gina ya sabita frache mo ahu ne medane akromfo ms kame na me yira mra na nka be ma sabe ye TV series mu aye duo be ma ni papa TV na hwe no me yira sa mra no eto so biem so mo se mi yenyi Tony novella so se novella for no so India ne ho anwa de ene de nto asubu Yahudi ye so nipa no konda obehwe okay ni je nto asubu ne se yeti ekromai ya makwan ama India ni tikuro yi mu ohe TV ni bi so so benya da ajawe TV ati ni kromu asem no enti ensem fata na so be hu ni kromu star bi se akwa de mi ho no woni no ensem fata je se ye kwa aburuchire ni ade sa amra ne maye na Ghana ni ntimi meto movie ko na aburuchire ana se bi TV bi o ma da ye no akan TV bi wa aburuchire ayi akanfo ne ma no omunya bi nhwa sabe o so ni ka be no mbenya atran ngofo kuro edi se mbese mo ye mra de a ene mo ma ye mra no mo se ye wo TV station we anu na yi abrofo ne yama nko a ti Kumawood a ne de ama ye nyia bibifo mu bibiem ye program a ye ba se be yi mu bibia ne ye ko yi India fo de o ti asem na se ni akobi adom fo mo na be yi Nigeria movies ti obi o Ghana ni bi o so pe Nigeria movie a wo hwe mamu nyi Ghana de ba mu TV programs amu ye se de metima ya aka ho na bi a ya ba bi a mi fida dem ho efida dem fo mo de ne ya amamre munyi amamre nko a sabe opim so bodwa enkran hini bodwa se dwa boni nyina mo nko na mo akonya se mo kɔ na mo koyi sa nhye ne kura ba ke TV bia benya ne so ne de ama ne ho atɔ no digiati ai India fo pe India movie nyina amaba kromo nyina respect kasi ankomo ye Kumawood fo nkomo na boam ye tie kromo asem na nka fe ye de anopa morning program aso na bibi fo so first program na hwe afi amamere so ankana na no mahemfo obi dashi no a no ma dashi TV asomasi obi so wo sabe Nigeria fo aba kromo mo ye business omso wo obi dashi na omso akɔ dashi adomfo na ekɔ nanim ba de ehunu san hye ne yesi ye nyini nyina mfiri de omunyai go kromo a omum kreska kase ye ahoho aba Nigeria for China for India for omo na kura sika okruma efi efe okruma omo
Kroma fia pu wo mo e ya sa nkofo na ti se wose se wo mo mani nka wo kroma de a wo nko na wo sa age wo ne ma nyina free kroma na e be hu atan e jo me hu se de be sia na ba hihye yie na aye fe obi dia ba se hwe munya kra na mo step 7 period omo kro omo hwe sini ben papa ben na muyi obi na dia ba be jina so dia tam sa ni papa ku be dia tam please stop because we are not even we won't even watch us. What good movies you guys really show to us? Pabe so munya optre oja hey bra kana misiro obi wo no mo ya no nanu na ye de keke ebia ye na interview no waka ato sa yo no ja wako afa you test ni mo nyenda test ni wa chepa wo be ye de letter na we ya sa de penna sa ye de account kuro be pa na ukomu se bia so ye ni adaka ntozu mu kuro be abrochire eso wo pe be bia se do fa kan ye wo pe be de Ghana enye ma koso uni aso wo be Ghana bibia ahwe na wo yan fa sa de me to akwan mu Ghana mo story no eje na mu yie Ghana story be pa na wo meka tamra Yesu sini wo na mi so Yesu kan twi up to now sini no da ka twi amanfo hwe eno se me no wakache wo se mpato Yesu sini no madan twi no munyai na mo se Yesu onye bibini waka brofo wo mfanyi brofo sini Yesu sini twi waka brofo no amementi twi ni na mehwe edu anumla adabela no e meji twi Edebela ya umi brofo sini ya umi edi twi kunkumba ya na edi bag ya no eni ade so the two station mi na se mi dey free ho yes ni no ko hwe broni ndi no na wate ase na wa feel yeah wo story nya na mo ni story de ya se ni Ghana wa camera ya no wa de ko sit da bi ni wa twa obi am control ni pa no wa ka re nche no no wa de sini tantan wa da beto ga bedem wo hwa won ti ase wo hu sini ni ti e ko hu ni nanim na sini ni nya no wa twa wi enya no na TV station ya bie na wo pesi ni ye amana yi ko wa kwaje wa kwaje ni pole no wa ni o ma yi what maybe me come sing anam say mlanya dum o ma mutiri me come sing na sini na ko mo de me na ko ma TV station na say bi so me ko pe kakra di o ko mam kakra di dia na be dro ka che me say e mla dan abramu no muni pa kakra ni sini mu no muni pa kakra ni didie no ya bi didi e bi so abu ada no muni pa kakra ya ba ka che me ya wa na papa ko si da me che o se ni sini na ko ma TV station en mu yiye o ya pani asamba no aka e wa na sampa wa ni sini o ye o ni fa ko ma TV station wo yiye asamba no aka ya ka ni try o nya adwuma na nya adwuma chena o mo mfa se ka mo mfa dia ka ba baba o mo mfa wo de mani ntinu mu nsi wo se sa se mo kan wo ye ho adwuma o betem didi be didi kwamia Lady Namfa, na Lady Namfa, Lady Namfa, na Lady Namfa, na Lady Namfa. O ba ko kwatase ye go check di papa wi atem. So abaka mla wo di mla na chem putuka. O ba tabidi be di no. Ti say wa kana tran wo be ja ho. Mu te kuya no, mo mfra me, mu ye meeti, mo mfra me. Mate me na manya me kama na me twam sin da ko ma TV station. Abega say ma munyi, ya mla da ho. Emla be na wo wo ma mu ya. Abrochire untimi mfobi movie and obi no emfa to so nyeto usro wose sa wo be fam no wo be to samia no samia ko wo se abrocho bi obi fo na to ni da so obi no de kokko fa ko to so ehwe ba nam sa hanu ye hye ye ni ye life no nye ntino obi be ye obi ko kan obi kan wo se sia obi di datem obi kapa asem obi ka che papa we obi kwa ne hu mfi Yeni anu na ko ewu ye akoya wo yisini ewu ye ko tuntum no limit Dabi ye bondi bibia no na ko sin da mchene na ye aduma no de ko yisini na o plan emprekobuom no limit asante no limit entertainment what the baby ba tiniye no limit o mo tra se e ka se Paul na do so wo ma hu ya eto mo be semra bo se ye ma o kwan na o de camera ko si set so na wu twa e baba ba je o camera no
na ya adwuma ade ikoso ti sini bebe bia na efe sini bebe na efe asante ni tin mu si mu a wode no to se wo ya ade no seconds eno mku ana si kamera no to ma me kamera ya wode a me na mo me story ana me abra untum ka empanimfo no wonka kure no te woni kwase wutwa ya gana obi die pesini fo ni bi mo pe no mo je kutwa asante ko je kamera no a timi ye pepe e wo bushi ho ache na asante tim mku no gana ha mo beka na wode ye ne he penni pa wo ya penni pa e be so le tiam ya se wo ka no wo we no nka ni no wo ka che wo mu ntwasini no wo mu ntwasini no ka che wo mo no mu nyina nya wan ba wo mu ye meeting wo fro mu nyina no mu nyina metram ya na ni ya djuma aya ko ba mu nyina e ko ka se nipa be 20 nipa 30 no ko transfer ya meeting se ya se na benti no na wo mu maka no wo so twasini no wo so mu hu wo so mu wai ya samu se mo ko ya wo fo mu nyina mfra na mo shamra no a di obia e ko ka se nipa kakra bi ebe ye na mo wa trase na mo shamu mra se mo ye mpanifo mo ye star na mo shamu mra na mo ye no mo nka kure no ho o mo so ko twa no so ebe no so didi te mo ya de no mo fo nyina mfra okay ya bra se mo ka no o se kete na Ghana no ho no oni mo te Ghana en ho no all right then my main kind messages nika krana for me for my third story emro na third story no in fact as if from Kakra. So all the same no. You be share video no. If what this says Wisdom Talk Bishop, Medokwa say please stop because we will not even watch it. What good movies are you guys even showing us anyway? Michelle Darko says that offer you are 100% right. Georgia Kwesi says offer never mind. I will follow you till. If what you say Ojam, what he's saying is true, Palm. I'm in Qatar. You can't even watch Ghanaian movies in Qatar TV. Yeah. This one says, my dear sister, watching you live from Nkonya in the Oti region. Thank you so much for choosing us this morning. It's a great honor because television stations are not adults. And so if you choose us, then probably I have to say thank you. Yeah, but that's it, Ibrahim. Medokwa Asante, I know him pa Ojam. And then yasem kitwa waboma sem so anope because Asante de we like this. I mean fan craft AC na yene ne ban so nim se mo hoye maybe am obi an so edin chia if we ha mamo. Ma me fa me test story emro na ye baby a wonya enfishia makomako enkono. Invite a 9-year-old boy we ba oyenu akeso yade nyina a ono ankasa ehye no ho akonfo no ne nana a ohwe eye adi we ya ne be ayewo TV so e den send that to me hwe video ne ma still dance onko na no kuya da ye twa mu oku school ndi oba ye na wo no ho pie ko pe bibidi ye o sa ba dem oba na ye ti dem ni ye nso TV and was say who is a TV and I was a TV in Winnie Wam Dimension. You know, before we meet. When me, I another station. Na, and then said you me, I am in here, and what go to go. Noon ye. And was where the maybe. The empty phone in a baby. Wo hwe wie ya yi ni hwana wo de koto toys no hwe ya nti toys no ponye no eno do pie enu jama ye se wo pie ye no na wakwa wabwa ne mfofo nkola no e wa abontin e di ahoma ama ne wo mo se ba konye no won fa so no kon na wa hwe yi bi wo TV so na wo mu hwe bi ti wo mu ye bi ahwe ti ma me se no aduru ho an wo tietia wo mu no pam wo mu no mu nyina obi akọ ni fie wo do ko ye wa me kan kire ye yazu eni mu hwe ya te ho wa ti ade a kinya wada
yɛsɛ ka ma akɔra no kɔ school na anadwo kɔ toilet saa ɔkɔ toilet no so no obi wɔ so agye so ɔbɛni kukura ba mu nsana ɔtɔhwie na nya deɛ wobɛtumi ama akɔra te sɛ ya so gya no na ma aba ofisi yɛ tibidi no gu mu na me tie Christian ni ba to because nya mu bisa na na sɛ Christian we waba wasi mi hu no ti wa ma na me so nya bele nko fa ma de mi se ma bele de wura de mo wura ni mu ha hwe ho afam na me ko bedroom ho idu oso ma wura ntade egu ho wono so obeda ene awowo mu koda wa cha atade na ada obewuro no ho niket awieo anopo ma wura no ho egu na say eh akuwa we pa se wa beda ena me de me chi panu na mi wura bedroom mi bia katinsi akore na yesi mi yam de me say ewura de mawu bopino kohwe ha na kese o ketrema atofita anani tuntum ni nyina ko akafufuo no ame to bna frefi afo so momra ni Christian wu o si Christian di wu sei anti jana abwa ni Christian ni nam ya wonnam hasisi e am so wu ba o nyina ebe wura ho no mo ebe fi emi ana o si di en ko frɛ doctor no wo ha no mo ba hwɛ no ma yɛ ne bi ya no won wu ampa mu di medika ko frɛ doctor no so doctor si no ba hwɛ yɛ na ne ma yɛ ba ya ba hwɛ no o si ma wo wu ti mo tupu mo Are hosem. Ofa. Nsɛm bi sɛ deɛ yana ne wumpa yɛ sɛ nkran ketwa ade a ɔmo hunu no mekae sɛ na obi na medifo ba ɔpɛ ahye movie pa aketwa bɛ 5 years na ɔhwɛ ahye movie ne wie no hu sɛ cars awuwu afa so still akomando amu papie firi mu aba na ne baba de cars ma na ɔte front a wonso afrɛ wache yɛkɔ a ɔho aya yedu amana ni mu aya wuro fa so saa ni wuro mfa so ni empie o me kela na utimi se ewo ni dirim se ase ewuro fa so ahwe nyewo because anu he movie no isa akwa wo ahoden a obetimi de atuka na bi ode be kwa akɔfa no because osusu se ofa wa omu barade ba akonso so me hunu film ne se wo hunu ade no wonya obeye ba kasi wa ontimi ntu enti ne se sa akwa we etimi gotuka ekobu fa amana so ana se che se bibi wo sana mami ba idi aye akra no 9 years na nim visa yeah ye opo bi e friend nyansapo eno na akonfofo tabo pa eno na ma se wo de hye okon na ahoma na timi apa afa ho na timi be loke o mene ye mu ja sa akra 9 years obesi da abo sa apon eno ya ade ba ako afi ye nsa hwe se adwene beba ni tim obefura ko gina bibi so etima bopo a emu odin to the sense of sense so ade ni ntimi ntim firi soro yeah nya ye kan nyina betimi asio na me de nka madwenkyere mu de nka ne yetense ebesi no ebi kro obebopo na de no besa atena hwefom go ni nim de ebebopo ebe mia de mu a etimi mfa ni mfiri soro ma hwefom ejibibi sa abesi no ya na ne amedi se nya obi na ku ne de a ene efie tumi bi de akire pesa akra na yenim da achi bi ya pese yense no omu de betuma be process o because sa akra wo 4 years kra na se akomfa na okọ adabo ase otumi ya ne mpanyimfo ye yeah eti se tumi ni pushi akra na ebetime bopo ni nyina kire ni bibia wonye na be mana hwere ne nkwa ba se yesi akra na nkasa hwe movie ni ndina watime suya akoya de media menyintum wasuya wonim ba bibi ne pushi no nti ada se nipa na share da na se honhom fam no tumi bi na share ni be share ni mu e ma ne yes ade no because ye fa bibia ntonche ye nyina wo nkra wo fie wo de wa akọ na edi akra fa ayima abase wo nchim ochimwie na esiwa wa bo de sa wo tamaso na de ne be hojo kwan mu e be te agu wo timi nya nim de mo sa apo no wa bo aboso opo na sika him na fa ma aba na yes onsa ne po na de hebere obebre o de ne sin be sofa no otwe a entwe ni o de wo be fo so an hwe kro be kwa dan ya mo bi se ma mi ntimi nya ade no
ndisa akora djima bo ade wo soro osan ya na be sensen fom na de kura ante no uke watima bopo ne wa ya de sa soro po ne de eye once enya nim se oboni sei wasa abo de wo bo ne be mbrensa aloke na fom de na ya de boni sei ya mpan fokura din ma bi na oya apa afa hu sei na be loke no na fom sa akora 9 years betimanya that sense na bo sa apon say me de hye me kon ampa be part ma be mia me kon enti ye hwe ni ye say other side the best spiritual side efie bi nim daache ene ya da ewura mu say ye be twa so ye de fa asa de no so ana say beta frache obi ofie wa ope bibia ye bibi ene odi afa so okay akra na hwe movie ne dia ehhehya e be ye fe enti ye nye ni sei ye de ni nyina to nchance ne ye tu awofofo uti abrewa na wose me ba ne de to wo na ye hwe me nana no ene ani ni nyina agba omu hwe owie no de koto toys means ade amota ama ne hwe ye toy di ngode koto wo na ete sa anango se mopam no ana gudum no na toys o sha na you know things like this come on the toys na ade ye no aya na ye toy yi ni dun hye da hunu ni yi se ni apɛ di ade ana ye mo hwe mo ye kasa no no wote so o ka brofo go toy no na nka esen ahoma ya ubo ze ahoma wo ya tintinti hunu ni kakra ka bam bi hunu ni mi ni bi ni ye kire di ana toys ni mo hwe ne mo edi nka wo ne wo hwe no fam no yesisa so mo ko hwe movie kra wo bi da na tv ne no so ono ma me tu obi dem no na be ma na ba na obe fe ne yira no no o ma me tu nani no hu so tia kunya no obe tu mu dem na dem ofo nyina yo usu ka ma ya de ka toni na sa esuro no pen fo ndi hye mu ma wa akura hu se di na sta akura anto no hu se yi mu bi na do no yesi go anya e be pam no onya bi hwe ubo zo no ato no yesi ma me ne be na no asere no mu nyina de sere because akura na sua bi afiri be na de ye na no bi fo obi kura na afa na ma me ne obi tu wo jeje hu wura fisa akura ati bi ndi akura ne china be kwa video bi no no aka ne oni ni di agora to no da no so na de same atopa na bi yes oni ne maame na da nti eye niema na omo hwe no ya da so me ka no faka ya mi sha ya no da bia me kaze ya wo fo ne papa mo no es ba ne mso no mo titia ya de titia ya ana mi ni ezu nim titia se de so wo fo de ma o ma de ma o ma akura hwe TV akura o hwe TV o pe toy man wa pe ne man ya kunka bi eni ade agudo be se na de man na o ba akura no se de o fa ke o ma akura ko TV o ye ipo no awote ho obi hwe obi asuma awote ho obi fu obi aduane ade awote ho obi de ketu mi ka awote ho obi bo obi tua awote ho obi yi obi bibi awote ho wo hu ni nyina zamre na ujan kwaso onko school no tabia na ni sa eniema no mo ye wo sua obetime sua ni nyina de 23 anu aso mo be ye enche wo suma no wo ko practice ya hwe yes wo suma wo gbo no wo gbo obi wo di na temo obedi obi onim se sa ne ma no wo TV ni so no eye ne kore emrofo ma da bia me ya de be emrofo ne be fato emrofo ma ne abrochirefo mai wo wore dan toy with my toy sa no from no da no ma me ababa wadum no na wode ntoba kata akora no na wada no ko dani wuru o tes ma me kan o mu sua akora wuduru sani yesia ye wode ma wo hwe wuduru 8 yesia ye ma hwe ene wa wuru na akora yi ebo sesia na papa yi ato hye ne yire so teta akora yi nai mu o dwem sa na akora so na ne ni teta ho physical ene edin kakra dai akoso okay akoso akora yi hwe ma akora yi na ade so e wo noise pepa yo pepa no ba yi je ho ba ma yi je ho na akora yi da ho oh ja yes asaba me kan ba ma yi je ho ene de akora so je ho ayi pa mami e je ho e ko twesi ni wo awo ba bia pramso ada no de ma ye no fi no de ma ye no ada no pa no da fichire it is a pie free if you are sane a wo fa chire o se ya obi mpoma nim achi na wonam ye ko duro ron no a me ne obi a papa we akoya na nim we ye fa ye sane ya ye se ye kwa bonti akwa ko twami no ye na mo no na papa ni na yino agensa yo na ma mi je ho eye ani e tipu ba na chi ye tie na mbo tie ide ye tie ya ma o mu wie e dem wo de dwom ani e sa ba ye na ya okutie ye ba ni be je fe video de ensa gupo de hwe dan
Wo pie ba no, wo wie ya wo pie ba no. Papa, again no wo de ntoma twa ne mu sei. Ana one ne ba. One ne ba, waso ne ba nsa. Akra wo nyini wanante de. Waso ne nsa. Ana odi ni pi. Just for showing akra no ka ho. Look at all this. Wo wie no, wo wie ye nim se papa ne 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 da. Ana ye sesa de be e kwa na nko. Ye ba afi de be wura fi be hwa de kro a nipa. Na de wo wie na wo ti aye de. Ba wo pie ya wo ba no. Me ne bedi de. Wo pie ya wo ba no. Papa na pio. Me pa me na pie. No so ne bansa. Na bedi de ka de. Ye de ya. Asema bedi de bi na no kan se maami wone ne ba na na da. No sleep ni nose. Ma oba nose. Esu pie ya wo ba to betwa ni mu. Je go pie ya se je koma asuma si se o ma wo bi family me. Na akwa nso da ho akwa no adeba na wo dwe. Ansana ye what papa de ta wura gu ko na offer bucket na okwa sense be dare. Yes doctor na mo ye no na akwa no na no na dare. Oh Ghana for studio ban no e na me na mo ma de e na de me se wo tie na de ti na wo tie me ba ade wo ni ye ni tete ye da ye ni tete ye. Hwe wo betimi wo ma anu ada ana wo no wo ma anu pie na wo bada ne nchen sa wo bete se wo beda me papa wa ba ma na dem da no oda wa wuru me papa awa san efie no abrosan eti se roko no efi me de kata se wo no da na mata wo de ne yire so hyedem na si no mu hyedem wo te se na o discipline mo abi ni nyina hia kra no so ade wi ami yi akwan beti ade wi ami yi akwan ni kwasam de tete no ade wi ami yi akwan pesa obi fi obi na akwan ti wo obi se no hwe ti wo hwe ya akwan ni boss wo hwe ye no a wo ba ba be hwe wonim moment no be hwe wonim no e se bibi wo ho obi so dali obi dali a wo wra no nyina ne to magu wono se be so mo ka fro na ne to magu na sere na wo ne be dale na me ba de ni ne dali o na me ba de ni ne dali o dimi akwan be sei akwan be sei wo ko dwa ya ni ka wura pa no dala kwa ni wie pa wo ne papa siesie no na so dale enti ya ne me dware nyai anya da ya nya mo akoto wo bo nsu bu pepro na akwan hwe akwan wo dala akwan wie no wo ma akwan dran nchai na wo fa nsu na wo agbagu sasa na akwan hwe sisa na akwan hwe sisa de no se sisa eta akwan hwe da bi akwan hwe da ko den sa beka peta sa mre o pie kwa bonto ntin fa ni no da ko di obi o de sa meka no wo nya wo ba no junso no sa no ba no junso no gina ho no wo hwe me ma me mpo wo ye bi o na wo di tim no hwe no hwe wa de sa de sa ka na onyo bia o da ko di no e ma mo ntete nye e ma mo ntete nye tem tete kura enye akwa de hweti no tete tia no shabeti aye sa de ni hotel sa de wo ya wo be akwa bone obi be kum enye biem na akwa ni nsua aso do ko tia no he wadare no na akwa ni akwa ni tidem na oba na woro no sese no akwa na woro no sese no na obo ne se de to ni motom pada na oba pada no wo hwe I said, say yes, me tell me before. I dear pa and go for the bomb. I dear say you who say me to one room na me dware mbara so dwana yi sit and kan yeboni. Sa yeboni wa. Say you kwa akweso utimi ko school man ye tell ABC. Sa so no wo woro no ho a. Otoma do so wo ba bi wo sra. Wo sam toma kwa toma ni ye dede. Otimi say ma me say dey. What is this? What is this? Na opa broni aye obi wa cho betu agro no ne bedare obi omu nye da o so mi do na me ayi ma jeki wa wotre ne ma ya obi a wona da ansa no man kwade dewi ansa no ko sese no ho o se ba ko se tra bo fo ne kwan a won fa so wo nyina wanya dai wo firi ho ara so won che no wo du tum se be so du tum wo se du tum nie wo ga me da ko wa da won chen an wa ba wa ne no ni ndi bibla gro bomsaka ene bomsaka na ba se wo ni bomsaka e se ntumi da ora me ba da paso e se se wo okay e di tire se wo kata musie akwan mu ntina wo hu bibi no wo peke ni be firi wo ho wa fa ni wo de be ko di obi wa ponten de ya so se ba ne so wo repo obi o okay e de na hu sa ne ma no e ye su ne ban a wo de tete nkura no okay ade so wado pepa pro na kwa ina teta na wo ho na kwa so sori wo ni ade na musuo yeti na musuo yeti na mo ye ai
oba de penna mo yes amuni mi nyansa what do you know chaba akram send pampa. Okay, I think I love it. Wakasa Piao. Except for my make my last video and family, but before then my member WhatsApp na main kind WhatsApp messages kakra quickly and for mom. This one says that I'm what? I'm Kezia. If it's Kezia or yeah, forgive me if I didn't mention him well, but the way I was spelling a Birmingham. From Takwa, Captain Smart, you actually stop insulting and speak the truth. You good morning to your crew. Yeah, so yeah, that's it. This was a good morning, Diane. In fact, some of the contents in movies are very bad, especially our local movies. Can they act without, you know, pornographical acts like kissing, sex, and others? And also, so no, when him say one of my good morning, my pretty queen. May his soul rest in peace. I'm very sad because I have 10-year-old boy in the house. If he was actually the one, what will I do? Grandma, have faith in the Lord. It shall be well. I'm Josephine, aka Joe Bolo from Atunsu Bokoro. Joe Bolo, yeah, that's a good morning of Alumba. Since you left that place, I search you are. I can't find you, and now you are live on Kumawood TV. May God bless you and your good job. Thank you for your message. Good morning, dear. When will you talk about the private, you know, companies that doesn't pay their workers? Oh, offer, you are fantastic. I hope there is something behind. Yes, some more. We a voice note, but means to me informal. So I am skipping on to the next one. Obapa, good morning. About 9-year-old boy. Every movie or content that has a spiritual impact. Have you actually wondered why the kids are spoiled these days? It's a question. Some cartoons are even devilish and they are meant to destroy children. Thank you for a message what they about. I like what Uncle said. Thanks. From Kumasi Chronom. It is not advisable for children to watch action movies. Also with the Abba Enonom. I am going on. This one also, it is a very long one, but this one say, hi, are you done with the discussion on insults? Do you want us to stay there forever? Do you want us to move on? It's a very lengthy message. I can't read it. Forgive me. It's very too long. So next time I beg of you, make your messages so short so I can read them for you. Kumawood movies. I will never stop watching Nigeria movies. That's your opinion. It's a Ghana at the end of Panamompe. Oti from Atebubu Ojam more fire. This one says that if change is denied or too long delayed, violence will break out here and there. It is not that man planned or willed. I don't know. I don't get your message. I'll come back and read it properly for you. But my family last video, no. And bro, Abrante be a action or so nakasa a defile and ever. Let's watch the video and come stay with us. And right around 5:45 Pepe in Yan and TSA. Akra when you're in field 10 years. The bit yet me funny being and tuja. One papa when you're Ebenezer Atopi Asante 52 years. One no NTA. Na one ni mami no down for anani papa. Akra ni papa down for nti. Akra ni papa efrimu. Beye na otwe mienu nie. Enti eba sa no na akra no odi abobo. Efe osu. Na ne mame no so mpese obehu se sebe papa no efrimu. Enti 52 years Atopi Ebenezer Asante ono na mame di akra baiwa 10 years ekoma no. Sana mame di akra ekoma na papa no dia o se wanya ozuzo wanya no ho kania no. Enti papa yi ni akwai adda wafa akola ya 57 na ne mame ndi koma no akwa no hwa wontimi enti ne tsade bobo ni tiche ni amane se
na yase no ntimi kura na yase chese afi no msanze den na ye wa yase omse no pa kan ka se mbapa na me ni tifie no edu enyune bia one meda enti ho na teachers for no antra so kura na mo de ne call ka so doctor no mo koye case e wo ho enti police for no so pay no nya dia o mo tra mo so papa yo electrician to mo koye na afi no so fi eduma ba fie kaswa divisional police command doctor ho yebusa usa papa na papa no say e no kre enti akra no o ma no police form so on panko kaswa clinic na omonhwe no ti a doctors for so omo ho so ehwe akra no ama me no ka say omade akra no so e de ama ne madama o che na de se one no enye de one nko na no pay omo sanfa akra no sambra enti papa ne de 52 years atopi Ebeneza Asante de kaswa division police nsa asonu na akwa ne de wase na sekura na awura ye atopi o se atopi oni yire ne ba ne se no amame a ne ba ye abaye mame edi ne baba koma bema oni yire so woni ne ntena na ai akwa no papa firi musa no na akwaya asefem kakra se na mame ne mpese akwa no be hu se ni papa firi mu enti sanya nkofo be fie ho na akwa no so anhwe ya na wa bibi akwaya no ni ade enti papa no ye se mame ne ye ne se ni papa no so da fo pa ne papa yi ore ne koba bibia enti onye ne ba no ene ne entina na omunhwe na omuni na wotwe ni nie na omudi na wotwe ni wia ansa na wa be fa akwa no eno na apai ai papa yi fa so a ode fa akwa yi sa wa tete akwa na se pray set next say enye so ne na atena che dabi enye so ne na atena che papa no papa ara hosen papa dan ade we de mimremu papa no ade ba ko me bremu ne se woni akora se be ni mfi unu ni panyim fi so adade e yin hunu eni kwan so ni pa bia wo ye bia wanyina bi wo yero ho na abobra e da ne se bo a wo be hia ababa bi ono so beto asemase no no abobra na se bia su kono mo betima ya wo ba ana se be onana na ade akono nkwan na wo akora we hu a wo be pese woni ne da eno ni mistake a o man no kura anyi ndu na emu mo kwan ya pa so ade we si ye no oba na ne ba no no one try to me bia unhunu ma bia adwene se beta frache akora ne papa abusuafo wo oba no so wo abusuafo e wo ho oba no wo oba adamfo e bi ote wasem ase betim do oba akogya no na wo san o nyina ho na wukunu adamfo na wo kon do e oba no so kra sa ayo oba na okunu adamfo na nya oba do dia fan so ne na anakora na baba 10 years wo se be ma na entete na obeda adware no se bi go school obeda ne panty efia obeda kra abo na kire ne kwan fa so a oni ne huni edu ga so wo kire na na ni boss no se be nkura ni bia ba wiase a age ne dia nso e ba wo hwede na wa wo ba wiase nshi asa ama ni bida omo akono yi ba ndu anya ba ma o nya misuro wo hu sa akura na osisi wo mfa bida wa ha abafo ama ne sa no be kan bia we edu oba na na aye course of we nyina ma me no mu hwehwe mu ye na bibi na e wo ho bibi koso ndi na ma sa ade ni si na ka de bia na oni papa na twempena na bibi sa betimi akoso nti sa be ni kunu na wu wo be konkura wu no kura wase omo akwa na keka bo mu yi ni firo na sebe ye obenya kwan akotena na wale ase because ade we ni ndi ase sebe ukuna wu 2 weeks pepepe no atambo baba e de ne koma ukuna adamfo se woni ne ntra na sebe sa aya wono wono ana adamfo pa no onde wonte ya ne bi ma akra ne hu se ne papa wu sebe sa akra ne to so ni se papa adamfo ni da bi oba tudo ba ne ko mu sa ndakro se na dada amesra na dada we die wa de wa wo de gina asem so kan asem a wa utimi so wa ya ade bi na wo pe bibi de yi wan na emfa story no ma hwehwe na enye de it omun create story from rabon tiesa we de be che omun ntam go do mosque a ewuo no omun ni hu bi udo mosque a ma me na na mpratre bi koso nti wa wo ba de obetima hwe wa de ndi hwe oba e no de na bere wo be kom so kura no na ebi kura nso so kura na one papa ne tinya no ne na damfo ne da nti ne ba particular ba na aba wiase na akura ne papa na aba no asa ne na da omun ni aye nti wo be kom nti na ne kuru wu ye na okura onim dada sam no twempra me ka kyo sam enyim
na me tia wale ya sinti na me de komo ndi okodi ajoba eno nso hwe akra no ho akona na ase we moja wo media wo maza ma me ma de eni ba bone fu otimi ko fu bi ire de easy say wait my esa na akofa we ya do munya be yie na ho e wono me bebede ja ba ezo mche ma me ne ka ho ma me ne zo mche ka eno fa kai o hwemu a e dia pate pa na dia kan koma papa e dia pate pa ntia papa no oya ukura damfo onye busu e nso fa kai na wo hwemu papa no wone ma me ne da yes wone ma me no ebia da bi nye bia see any evidence we ye fa ebia nche o fa di kan se akwa ne busuafo se ukura no wu a akwa ndi ayi ni ukura nua ba ma bia ni ho but ebia da e ka kristo no so so pese wo hu ne papa eti mi sira wa da me de na ebra wo papa nua de ya wo papa ajami wu a ajami tiase menu be ko wo be no obi a wonim nyansa wa busuani mu a wo do baba kwakoma no no ba tete no na wasa ayi ne papa nua ho wasa obi a ho ade na ko magu kura damfo no wone nada aya se mi wono mu a eye pempen wasi de pen wone nada wone da en wonye odo ama no ene okay se sara abade a ene me fa no ko ba so me se wone made na akwani hu se ne papa no de na ko ba no according to us no mate say mamna granting interview bi but them so aja tum so no ne papa no twa where you are ukuna we need 2 weeks ni 2 weeks ayo bebe me kam so banka mamfo wo twa me fifiri kura firi wono mu a baba me afa to ukuna to wono hyehyɛ no so anke be kan yes so hyehyɛ ni rani ode ye no eti wono ne da wi esa no wo so okay ene me de wo kwakoma wei na de wono ne tidi a ene wo papa empanifo ye ni mu nyansa se be so ye hunu akura ye hunu ye ho ye de 10 years ya kono be 10 years akono be papa na ye wonya maame ni efa na ntidie na asa de be ase de bia wonya maame na mu wotwe no amu wo we na ne bedua ne wo ye de eti maame no yanche no selfishness yes yanche maame no so nka ho zo kru wi yanche se be so kru so wi ye no anche ana wo so wa papa yi so no wada tre papa so sa fa ba maame ne sa confusion nyina so adiaba yanche maame no zo maame no wo yo benta manfo all right yanche maame no na maame no eye oba dwamanfo a na quickly no me ready messages kakra na fi yakwenim. Hello, the man is very wicked, he needs to be jailed for life. This is the message that somebody brought. This one also says that I'm Sule from Takoradi. Sule, I think you didn't actually drop any message, but I'm going on. Good morning, my pretty queen. Make his soul rest in perfect peace. I will prepare school for you guys because you do all. I'm Josephine, aka Joe Boy from Atunso Bokro Kumase. Thank you for your message. Good morning. I'm Emmanuel from Asante Mampong. I really like you and your pundits. Good job. Thank you. This one you brought a voice note. I'm not going to play it, unfortunately. This one says, good morning. Ojam and Bishop, you people are doing a great job from Samuel de Graft from Cape Coast. Samuel, yeah, that was it. Well, message out with it about. Good morning, Koowaa. Ojam is saying the truth, pa. Next time, air fat wouldn't fat cat home. Kitty, good morning to you, Kitty Lawson. She is saying, sis, so if your head is big and we inform you, have we insulted you? I said, me this I no idea. Me too soon, like I say, with too soon. It was torn out of it. Tone so sending our canon. What kind of book we see? Eh, then I would so I don't think they ever have me. But I was with this so papa. Child move fool. Me so I don't know so catch him so that's the two. I would so this one. Me yet too offended. Now I was with this papa. Hey, what is so take a cracker say? Charlie, I go more. So watch it. Hi, good morning. Please, I'm Theophilus. He said, please, Jonas,
will be the next president of Ghana. General supporters, hello, good morning to you all and your crew. The fact is we don't necessarily need atomic bomb to destroy our nation. Ghana, our leaders who actually value their pockets, then the citizens do that. God will surely judge everyone. I didn't really understand the message though. This was a good morning. It can be better, or it can be that our ancestors of the Lord have actually entertained, oh no, I can't get it. Let me go and come back. The sentence wasn't really properly arranged, so I can't really read it. Good morning, my dear Diane. In fact, the way your crew members Ojam has been speaking too harsh, you shouldn't think that if people raise insults to the elders of today, he is one of them simply because he is. He used the platform, blah 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 blah. I don't think so. Ujama I hash I will show you so. I don't think so. Please, good morning. Thanks for your program. Play my voice message for me. Next time I'm going to do that. Nana, good morning. Thanks for your show. Bishop Lumba pretends too much by more editing. I henama kokobe na edibai. Or pretended saying. And wait, Mami Koswe. Good morning, Koowaa. I just can't describe the honesty and the passion of your panels to speak the truth to the public. The very man who should be banned from Ashanti region is the regional minister who actually brought public insult on Nana Otumfuo. He has actually grossly disappointed Nana Otumfuo for writing scripts for him. Be telephone lines no area to me until Premier Mepekio. I'm Joshua. I'm an American. We American. We also have leaders. Hi, I'm Joshua. America, Dubai, and others also have leaders. A lot of messages I'm going on. Oh, Premier Mepekio 0202668461 and answer 62. Call me and I'll pick your messages. Diane, let's be frank. Otumfuo does nothing for Asante. All that he knows is trika. What is he doing? We are afraid to tell the truth because we live in Asante. A dear and so no. What your ohenia a ya bua ukru na jai say de biano wo enrich wo. Hello, good morning. Good morning, Diane. Hi. Nyanko Padom now so into you. I don't know. Sorry. Okay, Evans, my show me too. Okay, Obuasi for more. Nice one, Patrick. Ojo so. Ojo so pa. Yeah. Yeah. Oh, I get that. It's my name. Ghana, also, we can do with this. It is the best thing I saw here. I'm proud of the Panaka. With this, then I said, I don't know the idea. Meeting is so much to meet this one. Then I said, Jonas, so why they cannot, and I call him history. Yeah. Because the Panaka, I'm back. It is a very idea. Not saving you by yet. By your packet to name you. Mitiso anampa mitiso then I say me we did say me na mitini me need to hear ya na say mitini dey get na na be yeah that's why I go say anything don't be that be there's no tone utilizo and soon after the would intro Thank you. Hello, good morning. Okay, talk about the phone here. Nice one, but you too. Okay. Okay.
some. Live television, Tiana Asher, most of my back and was 7 Portugal. Hello, good morning. My dear Pacho, I mean you. Okay, I began I'm so bad as well. We are on the Canadian Quenify. I don't have any way. We are minimum value or shower raffy. We didn't go up for that damage. No, in a couple. Why not a banana to be some of our level? And then we want to have that. Or not enough. We could see not a catch up about the number of other countries. Because yes, the different man, we have to find you. I bet I also am. I bet I also am about I feel it's a ring. They have a public link to drink. I don't know because of the when you see them, and the second time you look for the Gabriel. You're probably to get some focus on them, or not the boyfriend, or not the one who is going to have a cassette. You're calling now, or the best by a couple of now, you could be a phone. Don't go on the way, the graduate chair. You can run out of the only door. Most of them don't say that. Most of them only are Walla. Only what you say, let them say, can you have a phone and not in the news of all of them? Oh, yeah, put the chair in the number for her. Runda, and the guy, when you show, no one has to wait, the women talk about that. Get the money. Yeah, that's it. 0202668461 or 62. Hello, good morning. Good morning. My dear Pacho, into you. But I'm going to say you. Okay, into you. And then the best time is to put them on the best news that I am. Monday to Friday, 7 a.m. to 8:30 a.m. Into you. That's it. We live it now. After dinner. Many years I'm going to say what I'm going to come because they are I'm well there, my money and their money. Medasipam. Hello, good morning. Went to be in so. Hello, good morning. Okay, me fa call be a biom. Brian call. Okay. You also want to check Ashe Mama. Massage Disca. Okay. Massage massage about Inshila. No want to say? Baby. All right. Papa. Na ya ko dia go so ma hene ne ho kani ene menya ko na adam tama o hwe era nyankopon o nhia me se wa gemme na o mo hwe afi ma chia odi bo na ya bo awion ko ba e wo jape ko chia so ko man adofo ese mera no pay o mo hwe ye nyina eurade nhia so ko mo. All right. But your Facebook viewers, you're always there. If we do Michelle Ada, Comedo, someone just a munina, the names are quite lengthy. Mambo dia Facheme, a munina, Emilia Frimpoma, Munina, Yame, Instramo, Nafi, Mincha, Odiska, we'll talk. Bushman International, or Agreg Junction, Bushman, Yame, Enyo Kessie. Na onyumfra domo enkwa domo enam home score and over to menka style baby as a piece in coma CJ Fashions Kumasi Amekom algebra matadi anope bia 0268505021 or friend Natari bia openo or the bema amounts with the CC home as then coma Dr. Dawood Dr. Apia Herbal Center afi no edusan Herbal Center for so e be chia o mo se de bia so no mo esoyas ne na odifo na na ebo anse o jape koma e de ase PC e be ma no me camera ko be frank o chino so e PM director oge ene Loretta so MCRs executive producer is Sam Dagus adom do me ocha ye baba ya pon bye. Send tout so. Et tout so mama numa apoto be plenty san what to ask me mama no. Apoto be ble e mo. Get man no ma be no. Yes. Kate wo jiri di bale di na tunsuo ni. Bra, tell bibi, bra de tie me bibi. Me to point ma kwa go ti me ma me si di fie papa bi. Na me problem na to bula mama ya. Me di sika me bla so so mpo mani to bra. Chabula
akoto akoto be brewe ansuo enti ne bremu atoke etu so ani kroji abuoi a manfo abrechirefo baabi afo pufa so to top K achiri kwan ana no me adi asokwan da no watentina na wo tifa wo de ne mamo ha mo kra wo de top brem so wo pensu papa na nsu kroji pa eye top K so far the down wetuma so far say yentu so for eye top K oh betira kwanya yaba just goodness and who want to fresa no body what you want to say top K and so Yo, me din chason kuma obi anande wo hwe me diane Dr. Asale am da apom din heba center ano ene dem ne watwe komo afa yale ba bebre na yale am sapa e wo maso e ho e eniyale eni nse ne ti bia no bomboden bedu Dr. Asale maso ya nyame fam so em woni no ebie e kama ewiase nyina ne yale ene wo ha papa e di nya papa ti wani no se wote menken wa ye hila eni nse ne ti bia la no o de bomfa bedu Dr. Asale maso ye eni nse ete ene wo so a o de ba mema odu abidu ko gin a obenu wa pa ete ne nyina fis na ye kama pressure ene abo ni so wani na ebo ene wo so se ga kuma so na wo ni so enso ma obidu ko gin a obenom ebo wani ni so ayekusu ebo wani ni so hu ade obi ba hu te nipa ne ben okra hu no o wachi nso hu no ewia ba hu ntumi kra eno so do duma so ye ha nyame fa me so ma obi dro ko gin a onom a wani tumi eye kama na wotumi kwa wa yen hwe ya se diabetes eno so ya de bone papa echi ya de bone nti otimi nkan na na se echi ya de wo so na we ni problem so wo so a wa ye nhila watimi nkan me sa ya ama ho ato no so da dansidi akokyere afoforo a wo so wo ha wo so ntimi nkan no waka chiro bi no so aba nti wo hwem se her screen ase me number na gu ase no fa number no na frɛ me na wo ya bi a watese nani wasole ba bi wo ma me bi wo sese bi wo no so no o wa de number na ma no na wo so atunya bi ma so ya no ma hwɛ no yewo difo ene yewo difo odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a yewo difo mu ahodo minimo hawo kure hawo wo hwa abodamfo wa ha ene yaba ha obehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gi se mewom ne se o yale na aba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma oye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a ejape kurum ene ewose woko adiji se be wo mri se bosumi bia oye all 91 ti bia wo hwe bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu na oye no all 9 fa number na egu afidie ne so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na na yebo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma yekwa wo se yemfa nche kwa media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se oba no na se wan ka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey o wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda enye achinyi bomoden abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de benyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese amen. So I'll shoot you straight.
abusian for William Pempenso adure. Me kwa fa me de hye me bibi ni se broni aho ofedua no. No abesi trododo amatoa. Pia. Anima, nada. So by 3 days in the malaria, no my god, to make us a pop. Men check with malaria crown me ni bedi pa. Aso, me na ya brempon katachi. Me nim senya me tienti no. Me ba no, me boa me ho. Mo aso, adro ni nie. Dawood heba mixture. Adro wi, me yire dom sima. Aso kono fo wa mama ji wedi Dawood aba me cha dia ma me di hye ya kire se okọ a obetima ahwe no so yie bra be ma me de chew Dawood aba me cha sahwini na duro ni ni enkra toyi FD age ato Ati oi Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrel. Who said that will complain with Sissini Koowaa Epe Ajiwakade, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who drank a sepan and neck. You could debrel. William, a yama money mema, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, a Yoko Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na me. Ah. Na Edusa ya wasese me brabo buye. Sudi, me bi komo me mami adwoamwa. Hey. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki ya Edusa obie timinumbi. I just attend for. Kona woman kwadano for. Any the onye mfie dumi. FDA ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atum se eye Senya tuzo. Tuzo mama ba numa apoto be plate san what to ask me mama no. Apoto be plate e mo. Ayama. Get man no ma ba no. Yes. Kante o jiri ni bone de na tuzo ni. Bra, tell you bibi. Bra de tie me bibi. Na 2 point akwa no time ma me see the fear papa bi. Na me problem na to bula mama ya. Me this guys be play so mbo mani to bra. Chabula what to apoto be play e ansuo. Enti ne bremu atopke etu so ani kroje ebuoi a manfo abrechire fo ba bia fo pufa so e to topke achiri kwan ana no me adi aso kwan da no watentina na wo dey fa what dey Never mamo ha mo kra o dey problem so wo pensu papa na nsu kroje pa e topke so far the down mutima so far the say yentu so fo e topke I want to kwan ya yaba just nothing and the buwa na ever fresa no money o se wo so topke ana ensuo kasa we now Yo, me din chason kuma obi anande wo hwe me din Dr. Asale am da apom din heba center ano ene dem ne watwe nkomo afa yale ba bebre na yale am sapa e wo maso e ho e eniyale eni nse ne ti bia no bomboden bedu Dr. Asale maso ya nyame fam so em woni no ebie e kama kama ewiase nyina eniyale ene wo ha papa